megalayapost.news. Naduk kinong kitkam bat kinong Krisyan ke United Democratic Party nongpo circle mentah kesih ke jinglang ke belalong haparish hall nongpo kila pensawajur ya ka kerteng ba belajit rani MDC ke nongpo konstituensi bo unlong biang kum kurtong na kini ke parti UDP hak election bansawan na nongpo konstituensi hak kini ke jinglang lawan mensi mentah langru naduk kinong ilam ke UDP bat kinong Krisyan na ki bentah ba pher gari boy bada kabe kesur kila pensawa biang ya ka kerteng ba belajit rani un syajit biang kum kurtong ban aireng hak election MDC ka KHDC bansawan na nongpo konstituensi. Hak kini kejinglang lai cimenta langru du ba Merabon SIM Emily ke nongpo ba belajit rani MDC ba Andreas Sinkli beri presiden ke UDP nongpo circle lambat kibai-kibai kinong kitkam bat kinong Krisyan ke UDP nak nongpo circle. Ya registerwa kalau ini bahwa ini sudah beri anu tiba keren berso primary dari kita hilang lagi di hari ini masih dari kita hilang away dari hilang dari hilang awalnya hari dan bara isi menunjuk yang kerteng di dalam melalui dari pemerintah secara distrik Kurtong dari Jom seperti UDP kawan hari ini election MDC kawan lain. Umpamanya dia semua cepat lasih syarat untuk mendapat lalu menunggu election MDC. Dari kumala bersuatu kan salong di Idris dan di Banwan. Semua mereka kamar Jom parti berkoi bersiap ke negara resmi menghak kerteng menuju ke bawah. Bahwa lagi udah positif MDC ini bani dari bendur langit di insayo menghak religi kepada Hari juga jemit ke pemerintah, nagaliang ke nongpo circle kumjuru mga Andreas Sinkli kum presiden idap daga jigi sukumen akan ke jemit ngilayo banya ingdam sedepsian dia ke General Council jungi te hadin bagi asyong ke General Council jungi ngi la syemi ke jiminjur ngi layarai hang ni ngi pa ya ke kerteng jong ibalajit rani ibalong istim MDC barakeju opor ni terwa yang ya ke kerteng jungi syaki paiba jungi kinong Krisyan jungi ba sasisin long biang kandidat jungi te dagawai kesur dagawai kedung nilai sim ya karai ba barok kila ya menjurlang dagawai rakti ba inlong biang kandidat jungi te kasing kila rekomend biang ya ke kerteng junga kum sitting MDC naga bentaban yakun ya kenika election MDC kabansawan awat ada angin patip ya ka tarik kani ke pol ke bati kena hendrai kum ke parti ke bakongsan galong bangin nang penkret naga benta kani election kabansawan bat nagalian jonga ngapun pau kajing songu ngapun pau kajing sokumen ba ka parti kala ai biang hangai kani ka jing syania ya ka bangan ya pun biang kani ka election MDC kabansawan oi hagini ki sansnem ki bladep kum way nagi MDC jong kani ka dong kathan nila persyang bantrei lagadei hakamat ka bede bat ka district council bat kumjuru hagi bede bat ka dong kathan ban wanra ai karoi kapar nila persyang ya ka ege ka ba nang penbah ya ka konstituensi ni Brokowe. Ama kata nagaliang ka junga kani kapor nga penpau ka jing songu ya ki nong Krisyan barok ki ban ai biang ya ka jing Krisyan kani ti menta ba ka ju kapor. Na kaliang ka junga nga wer nga khot ya ki perlok nong Krisyan ki jungi ki bala judon rangkat lembat ni po ka parti bat kumjuru ya ki weipat ki perlok ru ki bom syamladon ka parti ru nga sngoban wer ban khot bakin sobha ban island ya kejing ya rilang kijungki na kabanta kene election MDC kabansawan but ila ya keren ru hakaban ya khun ya kene election kamdei da kabangin su kentho yono andai ngin ya khun halor ki nongrim ki ba ka parti UDP kala trei haba kapor ka badang don hapo ka isi bat kumjuru kum MDC ya ki mat ki bangala persyang ban penulong kamtam hakabede bat riti gudustur ka khandau ka siap jong kani ka dong bakat hain ki jungi ni sokumen bakat to ni ki jing angnut jong ki pai ba jong ka dong ka hain de tang jong ka nongpo konstituensi ande jong ka dong ribhoi ki jongi hi ki don ki bang yala pun urlong ki don ru ki bang jedang hap
barang sateng bat ni kermen ba kajing ailat biang jong ipai ba nginla ban penurlong ya kini kijing angnut na kaliang jong ipai ba bat ni kermen scam ba kum ki pai ba jong nongpo konstituensi ngin nang ban perkhat ba nang ne sakhmat naga benta bangin yakhun ya kene election MBC khamtam naga benta ki pai ba nong persan ki jongi ki bela jodon kat lembat ni bakin yai syak lem bakin yai scam ban ya don apo jong parti bat ngaki bok ki ruyang ru ya barok ki para nong tre nadu presiden secretary MLA jongi ki nong persan nadu ki sub circle ki primary unit ki jongi bangin nang sedang ban tre no nadu kane ko bat nakalian ke jongi kum ke parti ru napo ka circle ngin nang yai nang sakmat na ke ke primary unit sekwi pat kita gide ki benta ki bangi layok banya krem nang ni kisni Megalayapost.news